Rukire ruthongi murithiri wa Meru TV kura kunde thiete na mbere kuraitha ori nkirigira ati manurere bwega na nukirite bwega rukirirwa tariki 30 mweri wa 4 tugikunja mweri wa 4 murithiri wa Meru TV nko watogeni tukiri mubango wetu waturingeme arambere tuyana mbere kwa tukiambagiria kumurika maramekire turito ndeni ya metha yetu ya ndeto na kiri metha yetu ya ndeto tukiambiria na ndero chetu tuambiria na ara county commissioner county ya Meru murugamiri kana waziri wa mantu makone na mbeo mbithi murugamiri wa mantu makone na biashara barabanini bethiri tubaki na mbere kwa bakeguna mbeo mbithi na ntereche Southimenti na into kathumba tubia wonjorithia erenjere amwe ya utigira ati bakuthina mbere kwegwa bakirutagia kana bakiabukana na kurutha mantu matagiritirira abatena untu bwa kurutha na ara untu bwo kaina mbere kana bonekanete kwina mbere kwa bukeguna bantu anene mbeu mbithi baba muno kiri ngugi chiago mwandiki wetu wa ndeto Jeff Wagituma nwe wina ripoti ino na bwa yuthi nkurukie 500 kuma kiri gicigo mbunge gya Southimenti muthenya jwa narua ni bagunikite na into kathumba na kinyama uritani biria biumenia na thirikari nene akiaria county commissioner wa Meru Jacob Ouma Mwendaritha uria ni mutongeria kuma kiri Rwang'iro. Tuna vikundi vingi ambavyo vimesajiliwa na msajili wa vikundi vya biashara ndogo ndogo, the registrar of micro and small enterprises in the country, ambayo ni ofisi katika shirika ninalolisimamia la Micro and Small Enterprise Authority. Tumekuja hapa kama vile tumefanya katika maeneo gatuzi tofauti tofauti kuhakikisha ya kwamba tumewahamasisha wanabiashara wadogo kuhusu mambo tofauti tofauti ambayo serikali inafanya kuwaunga mkono. We have two very important projects that are starting that the president has funded us. The government has funded us to the tunes of over 150 million Kenya shillings to be implemented by various partners to support the youth. We will recruit youth across the country. We will organize them into sectors. We will support them and educate them on how to make business work. We will then support them with money that is grants that is funded by the World Bank to ensure that we get at least 110,000 youth having grants of 50,000 each. Other youth will be supported through technical training. They will be trained as craftsmen. So these craftsmen, maybe they are youth. They will be handheld by elderly technicians. They will be supporting youth with our guidance to start or to establish enterprises across various streams. Iromba ni kirinduke mbithi gutonyera Rwang'iro wonjorithia na biashara na gutigana buru na ndawa cia mbogita. Kwa hivyo yangu siku zote ni tahadhari kwa vijana wetu, wajiepushe na mihadarati, wajiepushe na pombe haramu, wajiepushe na kunywa pombe kiholela, na ninaomba tunapowasaidia vijana, maafisa wa serikali, polisi, machifu, manaibu wao na sisi wote tuendelee kupambana na mihadarati. Na tongeria bangi kathumba ni boritia yuthi kwithira bakija mwe kuthithia ikundi nikenda bakethira bakigwata mautethio kathumba kuma kiri thirikari. There are so many challenges that are facing our young people: unemployment, drug and substance abuse, maneno ya lack of promotion in their talent and many other things. But there is hope. We are committed in partnering with you in many ways. Zile mtatuhitaji sisi tuko kibaumbele tukiongozwa na gavana wetu ili tuweze kuona tumeinua vijana wetu. Opportunities, providing you with the tools, skills and support to start and grow your businesses. By coming together and joining groups, you component of the Nyota project focusing on expanding employment opportunities through comprehensive support for youth entrepreneurship, business development services, mentorship and training. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma.
Mjumbe wa Tigania East Mheshimiwa Mpuru Waburi na ethiritwo akinambira kwagichinchia bu kadhaa akishugo bunge giki ya Tigania East na bubo ni kuringana na manager wa gishugo bunge Bwana Mwirigi ethiritwo akinambira kwagitari mirandi kathumba tuire o muno mantu makona kithomo na arawetete Mheshimiwa Mpuru ethiritwo agikira abantu anne ndeto cia kithomo kagitani waku ethiritwo agitari brand yenge kathumba ya uthina mbere era mujumbe uyu ethiritwo akinambira kwagikinyithania guntuko na kinambira kwigwa akigera menyere ya gisiasa kiribara bethiritwo bakinambira kwigwa bakimumenagiria araragia ndeto ino ari mathikoni teri muna ekiguchwo mwaniki wetu wa ndeto Adams Muturi wa Thirinja nawe na ripoti ino Constituency manager wa gishugo mbunge gya Tigania East Alfred Mwirigi rere wonde kiguchwa awete githomo gishugo mbunge gya Tigania East no gitete na mbere kumba kwethira giukira okulukira inyera mubunge wa gishugo mbunge ke Mpuru Waburi athirita ekira ruterano wa githomo twina katho chetu chionde cha nkoro ke mheshimiwa no tubaburombete kwatila kithomo kentura chetu aturi betu ibakumyabura Mpuru wabithite ke kithomo ukiotonya primary ra yetwara St Benedict ilasi bira byare bikoro bira byaki myaka ira iba toribo ibutwara ibo baka batoribo na bangiwe baraba myaka ira bimwe biruti mabati byasimitwa ndene bikaruto waya byekero isiso mwaka bikailasi bibyerutuke ya sentiara KCS erera kwa loka yeta etethakwa mwaka limo ba paki kereo kiweti no ntubamburere kuma mabatine mheshimiwa ya secondary yonde na umbithira renovation yonde anabeto ba St Benedict baka matoa bakaruta cukuru baikwa Mekindori House ba Mekindori House baka matoa baikwa Masai Mara kona nyumo che kithaka beto ba St baikwa Mekindori House kona love shetani ashindwe mheshimiwa Mpuru ukuma awire bithe renovation uchionde na mwaka yo akishana beto bakweria ke lab ireke thre wakwa na neo era bukona na yatumira nkuluki emilioni nya kuma ke mheshimiwa Mpuru na irethre ne into bionda mwaka fume chamber na gas nambi utinto bikia wikirwa ne achiari kana limo mheshimiwa ebithi into bionda mwaka kishe functional na hana beto bakanjira kwerere chiero kuo agita na mbere kware mwiri nombete kwitha gitarire mirandi kathombe na Mpuru Waburi ombete kwithira kibwithe kirutura kithomo mona gutira na bandi school na laboratories na ntoa ya kuthomera mona skuru inge chiondo tira na barabe kuna kinyari mobe na guntuko yake ndo tira kithomo kwita na mbere kumba kwithira yukira kwithangui ara kaliene twina project ya dining emilioni nyanya akairo renovation ya 1.5 ametho class kimo ke 1.5 twetara kiuchwandri twina administration block wa milioni nya tokuluka kieni kia mwethe twina kioro kia 1.3 muchi mukuru administration block 3.2 tukiaweta kamithea lab wingi ero kona ara enkulukia milioni nya tukio kila muthatha kindogo eta wanjire charuru class kireo eta wanjire thuku twina administration block kuluka wete Antoine renovation ilasi bithatu eta nduluma ilasi bithatu ina mangothero ilasi bithatu eta lobwa dhirwa ilasi bithatu eta nchoi kwena dining hall ya milioni nyanya eta kailotha kwena laboratory yaira ina mamotewa administration ya milioni 5 eta thona kwena ilasi ya milioni yele eta mukono primary kenna bui mukono primary kwena ilasi bithatu mukono secondary kwena dining ya milioni nyanya eta akaya secondary kwena dining nyingi akaya primary kwena class Mekindori primary kwina chioro biele mwakombera na wele kinwa primary ilasi bia 2.8 kabulene primary ilasi bia 4 point something non to ibina wakula kuluka kia mikoko aba muongela ilasi bino weta dhure twino weta ngage twino weta rurie twino weta miurene twikuo weta nkamia twikuo weta saindire ngi mwaka mugaitwa akita administration block mheshimiwa Mpuru kirigire murikiranga nombete kwithira kimeneria bonene ya siasa babete na mbere kwithira kiringa chete chawaya no rongoda ne gishugo mbunge ke kiwa bakethira bekana na bokeni no tira jari bakumba kwithira bakimenya uma na ikakwenda kwango ya mheshimiwa ya kithomo itete boya na utemu mtu amitangira basare mwana ondesku ire arewe kiro muko ne arume mheshimiwa Mpuru na michokerie anabeto barabo apply basare ruare bare ya 99% ni umaka te uma asiari ni umaka na te uma onge no twina ntoekabo no ari yaka wa gathomethia bonthe nani mbure kiuria tianie nana ngiri 24 ukano bare ambeche nyingi bare ngiri 13 omuritwa
ana baraba in school na bonding na colleges na university na ngiri 24 parire ngiri 13 imilioni 312 mbia sisi ndrief imilioni 140 120 waruta mbecha ira cia maendeleo cia tiara milioni 40 inaka uma mbecha ongele kuma ke milioni 40 mwaka ikinya 3 kenda thomethia na batiania bonthe otheri na riu bawe muchiba muremete bate guthoma iko ithabaria inaka thometheria na muntu akwenda obwira rware tutiaria mantu amaingi lakini batwetere na hu itwetete no kiboko nyonywera twetete obaringa batiaria kuringi na ikakwenda obwira bwikarie kiri urongo kwa mtu airira to 17 atwira arenda kwa milioni ya CCDF akongela chwe mana yana ikabwa mana 5 kenda ameotethia mwana otiania to munekera kura tiro munekera kura ona yana CCDF ona yana yawe ona kithomo katiania ona twana twande school ona nyamuchi yawe ona barabara weta kwa byonthe byeta atia be abo baire itomenyere arongo na tutetete kungambo na tiania tuetete kuringira kura maendeleo. Nkiripotira Meru TV kuma Tiene Betanda Msimuturia wa Thirinja. Ibwega kiaria waziri wa mantu makonene na urimi gatangugi nethiritwe kinambere kugitarire na kugatia karutaniria ngugi akube muno na kariba Meru kangotigira ati uthi nambere bukwa kionekanaga rara ndeto ino kagita kawandi mitina arantere chia mairi muwanja ntere chia buri mwandiki wetu wa ndeto mwende wa laibuni na wena ripoti ino. Minista wa urimi ya kaunti ya Meru Njana Rugwanta Igatangugi akiariria muingi kiri wandi bwa mite maili 7 wandi-ini akirua na gicigo mbunge kia Buri ariwa thirikari ya kaunti ya Meru ya mutuma ntwethingi ati na mantu ya maingi ndi mworoto yayo ni utiela ni kuritira Meru ngui bura kwagirite. First day nayo na privilege Meru county kuriongerwa ore muntu akunda muma naye mumba yo akomereje yora mwangi ibu pakitata ya akunda tutana ngogegere batwi ngoge yetu ibo support brand ya thirikari national kana ichi yetu aja uyunja nikenda tukomba gwita ngare turi hamwe na tutamwe gitore hamwe Meru yetu gashoka ara yatwire tene buko mya Meru na yatwire na riri ete kuri ukora ari ukarakaranga ngatwatanjire kidogo ndina ndi turashokera mukarone adate na ni utokwenda na turenda gutariria ngoge na antu bonde mtu wonde uri mu Meru uno yetu na munene weo nu mwake nande mutuma twethingia nawe naratwirire okunda natugeta tuge wetu wagusi Kuluki Njana na uretie muingi wetana mbere kuhanda miti na kumenyera mitire andi akiwa ntuko twetete gethira ino guni muno kiririera rietu miti muntu bwa kumenyera era yetu na tuthithia mantu ya gwitwa climate change yatikeje gutwangaratania every season tukeja kana program ya kuhanda miti manga tuone Meru yetu kana bwega ukeja kuhanda muti yuria iri keja yukeja guntethia ugate biju baraba gate biju ija batwi baraba gutetheka ibaraba ndire mutijuju tonto boto abunengera miti roi bukareke ni uma tushwera twaega aroka ajoanda na yuke na joja kugutethia na yuga tuma ruji rwetu rwe ntwire rwe iro gutura baraba kana kwa muti yo weta kuanda ukiakuja thirikari yu aku iwoga menyera muti yo eku kana thirikari kamenyera thirikari yaku nderoi wana ndota wana wethi atia uyu menyere na bo kariba maili 7 ibacoketie nkatho muno nontu bwo kuhewa mitiye bakiba yabatetheria muno kiri ukuyelia mbura nontu kuntu kuikwara muno nyoka umaro gatega mitini mikai na kuntu kura kwithara kwina umubo nene igontu kukuka ndene location yeji ya kidima eto gucokia nkatho nontu kubu naje ujo irimoteria na ndi miteje ombo turetera tukomba presi yetu ikomba kwa attractant nontu kinya tukwigua tukareterwa maugu tumbe gwika njoki. Kiripotera Meru TV kuma Buri Mbita wa Mwende wa Laiboni. Tukathi na mbere na ndero chetu kagitania kasiaja chithire tukina mbere kwekewa tamwanki no anira MCA wa Igamba Ng'ombe thire tukina mbere kwewa kibu magire bwana Jero Ngara kuina mbere kwa kimeneria bamwe babaraba thire tubakina mbere kwa bakiwa nekanaga kuthi ntere ira cha wa Munyoro
kurekana na ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua na ara kuringana na Eng'ara ethiritwo kinambere kwigua akiuria Gachagua gutigira tena kunenka rais Ruto kanya na munini wake Kithure Kindiki kuthithia nambere mirandi yo thi nambere na ara nkuruki Eng'ara ethiritwo akiuga kurigaria muno kuona Gachagua agita atongoria wake kagitania katari utongoria na rari utongoria ni ataitaga atongoria kwaraniria nabo. Mwandiki wetu wa Ndetu Murimo Mbogo noe huturikithiria riboti ino. MCA Wegamba Ng'ombe na urokuruira giti gia seneta mwankani wa 2027 Njeru Eng'ara na ebumiritie na kumeneria ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua ntugo inka inyuma ya Gachagua kuonekana aringitwo mbica na bamwe batongoria amwe na akari kuma kaunti ya Tharaka Nithi na era ya Meru. Muntu uyu gwitwa Rigathi Gachagua na tunenkere heshima na nenkere thirikari heshima wena rari thirikari ni mwanka iri na nenkere thirikari heshima baba atigirwe ku baba ri thirikari ni barute wira nonto rira gukarataka kuona takatwikire kiroria wende rumire thirikari ni wende ala mirukuruta wira rutwa gitini yake kia deputy president akata kiroria ati ne mwanka utie wira ukarutwa thirikari no na nenkere thirikari wira up to 2027 ni akauga wira numurute kati murute. Eng'ara akiuga kwina gitumi gia Gachagua kunenkera rais William Ruto kanyaga kuruta wira amwe na munini wake Profesa Kithure Kindiki nonturira Gachagua ari thirikari ni wa mianka yiri gutire kiarutha na gutire kiomba kuoneria Kenya na kuga uyu nu murandi uraruthire na nenkere President William Ruto nafasi aruta wira nontu narombire kura na nenkere Kithure Kindiki nafasi Profesa Kithure Kindiki nafasi deputy president arute wira nontu akore mukuruta wira akore mukuruta wira deputy president wetu Kithure Kindiki profesa akunenkerwa nafasi na tigane no ende na munenkere nafasi one wira bwo wira rutagwa na natige kwigwe na wasiwasi utie gintu kimwe wa munyoro aumba kuonania ati we na aruthire there deputy president wana kimwe kugurira kuga thirikari na ri nthuku na itari mbegarira wanatigende wanawita antu atwita twira bo thirikari ithieta na mbere ithakari ni kana wake ni ndi arambiria wita antu akuma indi iri na mbia nkerukia rari deputy president Muthiani Eng'ara akiruta mbito kiria kariba kaunti ya Tharaka Nithi kugwata Kindiki njara na gutiga kwenerwa kuthikiriwa munyora nontu gutire kia kabatethia nakio rira Gachagua gwitana antu bara gwitana antu betu Tharaka Nithi kaunti na betwa ibamenya kaunti no deputy president umite tika kubende tika mutomba kwendo na antu bonde lakini wetu umenye umite kaunti ya deputy president uraumba gutweka president nontu kuma we deputy president uthia we president uraumba gutweka president wa Kenya kwa utu muonge mukono igana kwegana tunge Kithure Kindiki mukono igana kwegana ba tongoria baba thure na baba teba thure ma pastors bonde kiripo tera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa Mbogo. Akari bathoko ya mutua tibethiritwo bakinambere kwa bakibumagiria na kwariria munda wa eka Kithumba thokoni no ara bethiritwo bakiuga munda uyu wario kinya kagita kabachuchu bago na rende bethiritwo bakirikoti nontu bwagi untwiki na kwinambere kwa bakiuga bumibu kubatarwa kiriminda ino maniki wetu wa Ndetu Mukiri wa Nkunja no tutarire riboti ino koti ya boya itere ya uwere muntu yo nonto miunda ni charia yo ni kaptu 83 neri wa munda yo muntu yo hoyu public kethu bo kwendo yoya moni yonge elege nazo kwetu atoni ru munda yonge no yora yake athimire baria karibara bawatelete munda yora yu taunine ya mutwate ne baumirete na kwabo ne batwire kwetha bakithange kira munda yo na kuyuambira miaka Kithumba yora yu ambairo ni uyuwe kathai kinyabono bamba na ni uyuwe wabatirete munda yo na inde thirikari itarare bonetie arabomba kuanio na inde thirikari itarare bonetie arabomba kuanio akuria munda yo ari wa ntokirisio Tharamba ya toria wengweri ni baba kansu mbere baiko yokia ba mwe mogoro raka kulalamika we reka kulalamika twa kuonia kinyako konge na kumania ru utiwa konge bethi ata ba monia wiwa na mogona thimete munda yo we ito yeyire
twacoka tweta twekera green card twetikire munda ni ywetu thirikari witikire munda ni ywetu niro tweyire twekira thiringi twewikira thiringi antu ni beyire mwecimiwa maurene yire agwa munda yo ni ywa public njwana ya wi ywa public kawera ya ni ywa public kireito ya ni wi ywa public lagi kireito guthiata ona munda te ywa public we na rugire kawera no are kweya ekumangabana yanwe anjire ne amba hakini au kinya kotini kinya we na chokere ori wende bakiromba ngavana mutuma twethingia kumba kwithire tonyera kirente twiyi na inde kinya kuthiria yambari no tumunda yo ywerekana niyo mwingi batura bakariti na mbe bakiwa ne thirikari lakini ntukwenda rwiro nkwendo batangachira te thirikari ne ntokiricia uweigwa watharamba thaino ina Zakaria na Musamaria na antu bangi bara bathanirwe nene kithagaki kwende nega nkoromba thirikari antu aturi atucumburanite neye antu ba abasulikire nikenda bona bya kurera nabo bategeya kwiya twikira thirengi batiri mathirengi yekiri na baina mirio nikenda ba yakwa notice ya kuthamira kurako indi to muromba agent eya basulikire antu baba ndenda ya thokwe kijabo ni babati kuchuluga thirikari na bakonderwa akio na bakabwithirwo na bakaritira ngwini kenda bomba utethia family cio na kuwa na kija Zakaria na Musamaria nyabo na bali babati na bakunenkerwo akio. Kiripotera Meru TV kuma thokone ya Mutwate beta Mukiri Onkonjam. Karibana na ntere cheche kirigibethire twebe na gikeno na kuwerwe nuntu bakwinambere kwa bakionaga subcounty mbiara bethire tubakinambere kwa bakiuga ati ekainambere kwegwa igitethagiria bantu anene kagitani wa kumujumba mwakuru county ya Tharaka Nithi akende ni akagita kaka na thire twakigweta mantu kathumba tu mareo mantu makonenie na muji munene wa Kathwana arakiuga muji uyu nubatiri kuinambere kwa kinengo gitio na gutwikithwa bwega muji munene wa county ino ya Tharaka Nithi. Mwandiki wetu wa Ndeto agarawana nawe na ripoti ino. Ibu mujumba makorora kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindi ataganitwo na Kari na Tori Bachakariga sub-county agita karakuretete kirongo gya komerikirie guteka sub-county kiumbe kiamo kira twayana kia munde tibo mwana metha ino tibo mwana itebia tukuria machibo tukinaga tibo mwana kinyako ya kureta mirango ya sub-county kana kingi eri thirikari ni gintu kinene muno na gitiraona kobo tuthire mwanga twana toka tukigithire wa county commissioner tuthire wa county commissioner araka twana twambie kuthongira awatuika twatu nenkanere dumonge twite ata Susan Gechokia nkatho kiri thirikari rungu rwa utongoria bwa Rais William Ruto na munini wake Profesa Kithure Kindiki kunenkanira na gutigira sub-county ino ni kugwata kirongo giki kambambe mbugi boya no twa thirikari gutunenkera Chekariga ere sub-county pakinenkera babangi na rendo rite thirikari ya county ya Tharaka Nithi gutigiri bakwandika sub-county administrators baimbe kere sub-county ira chongerekete ya county government katiba eriuga kira sub-county ere Kenya eno echoke yandikirwe sub-county administrator. Yes. Wangu president ya rembele na deputy wake baito rumage ma sub-county mwe governor wa Tharaka Nithi na umenyuma athingatie andike emde kiambere ma sub-county ya Chekariga sub-county emde ne andikirwe sub-county administrator. Yes. Kwa kodima ya tuweka sub-county ndetu ki sub-county ndio ile banga mnaandike sub-county administrator. Tharaka West the same kwa kongekunde kwa tuikithire new na marakura kongekunde na chuka nagu wakira sub-county katiba eriuga yewe ene rwameretwe andi goro kwa county erwamere mtu wa sub-county administrator ntore sub-county administrator wa Chekariga sub-county administrator wa Mukodhima wa Tharaka West wa Mudhambe na kura kongekunde na Gamba Ng'ombe na Chuka South na Chuka North na Chukunde checho ndesi ya retu president ya Samoei Ruto emde na county ne bingatie yani ke sub-county administrators makubwa ntuko Susan Kindiki kugani wa Chekariga sub-county no tonene Chekariga sub-county ne choke kare ya kono kutu no nele gechionde no yana to bainge ena kanombe tie mwari etore geto tire tore takoria mwana borouga Chekariga sub-county na kamarandi kaka manyaki utire tore takoria mwana chaga ukato nyai borouga to nyai
sub county na chekariga sub county ito wakoma na wana chia korokwo ito wakoma ta watu wakoma nile wa county commissioner ikoko ngekundi to twirire marietwa tugatharaka west ngambia ngaurangeti ngakoko konge ne korokwo tutikoria rietwa twariara na tongore tutitwerietwa twete mtore kamarandi mtore kamanyaki mtore kareni mtore mogitwa tokarende goro tutwerie chekariga wondi ndio kubwa sana chekariga wondi nene kinyake kosisi mboko kuigetwa marietwa korokia kendekithia karibia chekariga gupegwa teito jamina nikenda guchangira gukura kwa thoko ira yandikithite gwakwa thirikari guntu guku lakini itowaka market ni kwa ina ngoroba itawa ESP kwa ina ground kwa ina ngoroba na tutikwenda chekariga twaka market ega choke tweke ganjo twaka market lakini kenda market kirega kura na biashara ikura chekariga tuwe kuri na jeremo gento kia mbere gento kia gikura gonto bwa mbere mita itudidi ni ara Susani orite kuthondeka wa kamete ya kuraithire cukuru ya kubeya chekariga ya kegwi irae bateri kwethora kurite gonto goko tukareni ntegoro twambe tuthiniara kewi tumenyi kuthinere Mungu na atethire president Ruto atunekera CS minister mde waroje na mantu maroye monde aumete tigania tawo muga twamenya kuthinere twambe tuthi kwa CS noe tomiko thinere no tote cukuru eno kaya kugeinya watu abangete etie kare mwanke twike kuchera kinya university chekariga no akatwetitie na rugite mitaratara yonde ya thirikari akaunti ni bateri kuthina mbere ndikuotas kathwana nikenda gukuria guntu kura kumithurukirita na kunyithia ngendo kiria ntu bakuraja kathwana twetie ka twenda me muntu egwe nae kana egwe bwega kathwana no twikire county and quarter obaya kurukirwe nyamuka kwaze nyamuka gwena kathwana ndio county and quarter ya Tharaka Nithi na kina sore tafadhali na ntina apology kuma chekariga gichigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbita ndegera waigona Ibwega no mwe wa Meru rani Professor Jacob Kaimenyi na thiretwa kinambere kaigwa kiromba Meru utira ati bakwinambere kwa bakigathiri na ngwatu na muno atongore bagi siasa na thiretwa kibore bakagita karaba kuringa siasa utira ati batikuringa siasa irumi na chia kwathorana mwingi MC Mwitonga no na ripoti ino uria wijikeneja Jacob Kaimenyi kana Professor na nowe mugwe wa Meru nombeta kwithirwa kiumira na kuga thiri ni injega ne gwatirwe ne thingatwe igita rionthe umbita wa Professor Jacob Kaimenyi na nini principal mugwe kana principal spiritual leader wa Meru kuma thuchi mwankanto Nyeri antu bomba kuria amugore utukwirwa kiro mutongeria wa Meru kugata mugwe ni ario kuma ria tumire mbwa twa kinya jora bwije na Tharaka nau tudro tutongerie o tutongeretie komenjoe na kuma au twagituka twa ikudi mwanya kutha kwina mugotigania mugo egembe mugo imenti mugwe na ande on the principle mugwe ora mukijungu kiuga a change is good kugarura muthiere urethwa ni muthiere jo tongeria kana igintu kingi igintu kiega muno no ntukutha kwina wirigiro ukeja kwithwa nura inyi muno antwana ai ukaigwa nandi mantu ya kuthautha oni kuanga gwiritwo muno nonto kwina thirikari njeru ndene Meru County mbeto mangwirwa nonto kabere au uraigwa muntu onde akiuga tutina thiri tutina ngwataniro kuwirwa gwakwa ndi mugwe na Mumeru wonde ura wendete maendeleo ikwithio kwina ngwataniro kwithio kwina thiri nikenda tumba kwaraniria twithio twina murekeo turenda Meru itira ndathikirire riria ngavana wetu jawe utuma ontwathinkia na muthikire bubwega ma ndaigwa aria bubwega sana twira man we wirane kwa mfano
auga kuma nandi wathani bwawe bukethwa bwina ara gichungu gita open door policy mumeru wonde ro kaigwa inyi nana kwenda otevyo akona muntu okumuthikira na ndagwirwa sana nachoka auga agaitanira ngugi na atongeria bonde na wo nuntu bwega niki nontu kuringa na Kimeru muno jaunde mugwe kinyoke do awdo kimono no bambere mano mwanka kwende bajeri nkurekere na ndi tukwirigira nontu ngabana wetu muntu wendete Jesu na ipasta na natwere wirane bu auga gwagaitanira ngwi na antu bonde agetira au urawa tunabati mano tontu Kindiki na atwire Kinyatha deputy president atutetheri akikisha ora commissioner dina nara ndene riptivari akadigi undene Meru County bugwa mbere kwaja iri inya president ri araria na atwire ro kwaja datu ponto edinkia ke security ratwa yario mbere au kabere au naraugira michokia naria itutetherie itekarunga mbere antu betu nagwa bakaye inya betho bena michinga baikarie bubega muno na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Mutindo Kangangi Meru TV nuntu bwa riboti inu murithirie mwende wa Meru TV riboti inu gatukinya muthio mana tukubangirite kiri metha ya ndeto tikathi kuraingo chokera kango twinambere kwa tukimurika mara mekiri torito ndeni ya mangatheti uko ni kwa Meru TV.